Жакшыбы? Мына бир тууганда жакшы бука бар экен. Швид. Бул канча жаш? 10 ай. 10 айлыкпы? 10 айлык экен. Канча сурап атасыз? 110 миң. Алам десе түшүп берет экен. Шытыр бергенге түшөм дейт. Мынакей, мүйүзүн караңыздар. Айтып коюңуз, жумшак экен. 555 92 42 79. Үйдө да бар дедиңизби? Чалда бар экен. Любой время бар дейт. Чалыңыздар, мына эле. Мына букалар. Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 28 декабрь 2025 жыл. Чүй облусу Кара Балта мал базары. Койлорду тартып киргиздик, кирип көрүңүздөр каналга. Онда жаш музоолордон баштап чоңуракка чейин тартып көрсөтөлү. Байке, кандайсыз? Канча экен багасы? 50 Эркекпи? Аңгыз? Коюңуз, кызыл аңгыз. Болду. Кара аңгыз анан кызыл аңгыз болот, Сода болду байке? 48-ке бербедиңизби? Жакшы. Донго бар го. Ооба да, ошо. Үндөн таныдыңызбы? Ошол. Мына достор, видеого лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Момундай музоолорду. Канчадан музоолор? 30 көрө экен бул. Кара Балтада момундай майдалар. Могучу? Бул дагы 30 дейт. Ургачылар окшойт. Мо экөө канча экен байке? Канча баас? Ya. Bak kança? 45 değil. Bulçu tuğan. 40. Erkek burgaç o. Kança aylık? 1 aylık mı? 1 aylık. 40 değil. Жақсы. Buna oğlardı göstereceğim. Şimdi oğlar. Kançadan bağısını aytıp koy. 45 erkek he? Erkek 45 bin. Dostlar buna. Mo eki o kançadan eken tuğan. Kandayız? Burgaçtan mı? Erkek mi? Erkekte. 50'den mi eki o? Buna. 50'den deydi. Emin biraz çoğuraklarına ötölü. Mu ala torpak kança kenecek? Don kavar geldi, don kavar. 65 bin erkeği ekeni. Rahmat ötüp öteli. Don kavar mı? Ova da bayke. Bunaktan ek urgaç torpak. Allah razı olsun. Buna günde görüm deydi. Bayke kandayız? Kança bağısı urgaçlar? 48 binden sura atar. Kança aylıklar yani şular? 5 ay oldu. 5 ay Soda oldu bayke? Bolluk. Sodanızı versin bayke. Buna pazarda sonunda Ne karar? Adamlar menen söyleşip. Kançadan iyice? 45 lira. 45. Bulutçu urgaç. 35 lira. 35. Rahmat. Köpten beri görmegender pazardan görüşet. Uçuraşıp bir-biri menen. Yaxşı. Uşul kança kenge süylep kelatkan bağız? Bağısı ola turgan 50. 50 erkek mi? Erkek. Çoğun kene 50. Paroda. Kançaga soda oldu? 48'ke berilmedi. Bulalarınız kançadan? Bağlanız. Urgaçlar mı? 58 binden. Bular bir yaş bolayın da kalan. Nasıl öte? Yaxşı. Demi çoğuraklarga öte öreyle. Kara kança eken bayke? Kandaysız? 43. Urgaç kene? 45 milyon. Ova. Kara Balta'nın tart degenler oluyor da. Assalamu alaikum. Kança eken kök? 75. 75. 75 değil. Urgaçı erkek mi? Erkek ekeni? Erkek. Kançaga soda oldu? Bol ele. Sodanızı versin. Kana uşul ekao bu? Kandayız bayke? Kançadan? Yakınırak aytınız. 43'ten verem. 43'ten urgaçlar. Kança aylık bular? Ya. Kança aylık? 4 aylık. 4 aylık değil. 4-5 he? 5 Eki baş var mı? Eki baş. Online satam deyizdi? Aytınız nomer. Aytasın. 50 hemen. Vakıl bayke. Pazardan satın pazardan. Eki baş ile eken. Buka kança eken? 56. 56 deyit mına. Aylandırıp görseteli hem çoğuraklarından. 10 tartып koy burası. Kana? Soda oluyor ata o. Kaça eken bayke bağısı? Erkek burgaç o? Erkek 65 deyit mına. Kançaga soda oldu demişim. Oldu? 45'te. Ha? 60'a berbediniz be. 60'a berbettir. Buna pazar öte yaxşı. Moğollar kança? Assalamu alaikum. Çoğun doğru. Bukalar bir urgaç o? 72 bin. Alızıraktan göstersin.
Aleyküm qandaysız aka? Yaxshisiz? Minaki. Alısdan ko'rsatayin bayağı. Yaqin tartib atasın degenlerge. Mo qancha ekan shu? Qancha shu? Qancha bahası? Ha? 53 deydi. Mal ko'rinib turadi, yaxshi ekan. Bu buqalar qanchadan aka qandaysiz? 85 dan. Minaki. Ko'ringizlar. 85 dan. Suralib atat. Bunlar satılganmı? Qanchadan ketdi aka bular? 50'den. 50'den sattınız mı? Erkek urgaçı? Oğara turuz sayısı var. Ya beriniz bana. Ha o erkek urgaçı? Urgaçı. Tamam, urgaçlar 50'den ketdi mi? Qancha baş sattınız? 4. Moyça kaldı. Ha, bu üçü qanchadan? 53'ten sonra. 55'ten. Sodanızdı versin. Algan adamga buyurup nasip kılsın. Yaxşı ekan mana. Tuğuzlar ha? Bu yoqda iki bu qatar, bu qaçarlar. Qanchadan? 75'ten. 75'ten deydi. Soda qanchadan bo'ldi? 72 ver oturdu. 72? Yaxşı. Sonun berip dur. 72. Onda çoğurak ötürüz hazır. Qanchadan buqa? Bas. 75 arqınısı, mo 80 deydi. Bayke qandays? Qunazın qancha torpoq? 70. Urgaç. Qancha yaş? Yaşım bilmem. Bilbeyiz. Bir yaş tegerek. Ha. Qana senik. Qo'y, tartib qo'yaylik mana. Qancha? 55. Ay, anday qilbangiz, to'g'risini aytqila. Yo'q, aldabay aytish kerak. Eldir ko'rib atar. YouTube'ga çıkasın. Minaki. Salam aytib qo'ymi do'singga? Assalomu alaykum jamat. Qaysi ayilga? Voy, krasavchik. Ya, Qaysi ayilga? Salam. Qancha deding? 53 so'radim. 55. Urg'achmi? Urgachi. Ha, soda bo'ldimi? Yag'ala keldim. Жаңылы келдіңбі? Саудаң берсін. Дон қама? Ha? Қана? Қанша қалынды бұлар? 63'ten aldım. Siz aldınız mı? Ha, mına alınған bağlar yani. 63'te. 63 dedik 63. Siga 63 deydi. Ha bu qancha et beradi bayke? Siz senediniz qo? 120? Taza o. Taza ya. Ya 130. 130 beradi. Bağız qancha ekan? 80. 80. Ba tura emas bu. Etke çaqqanda. 640-650'den aylanı. 640-650 ha? Rahmat. Mana ki. Tuğanlar onda qunacınlardan geçiyor. Qunacın qancha ekan tuğan? Bağısını aytib qo'yingіз. 90 ming. Bu 2 yaş bu. 1,5 yaş. 1 yaş 8 ay. Qancha ekan bayka qandaysiz? 85 ekan to'qol. Qanchaga savdo bo'ldi bayka ayting. Oldu. 75 ga bermediniz mi? Yaxshi ekan biroq bunday. Ko'rinibdi. Uyda bağılgan mal deydi. Mına jigitler. Don qabar degan. Don qabar. Qanchadan turgan? 85. Urg'achi u? 85. Bunaqtar alınıp turib. Qanchadan aldingizlar shularni, aka? Aytib 83. Soyuş bu bular. Yaxshi. 83 kaldı. Soyuş ekan. Mineki dostlar. Qancha buqa? 90. 90 ming so'rab atadi. Mana chilab, mana nastoящий chilab shu yerda ekan. Chilab ekan, Cho'ng buqa. Qancha ekan Qashqa buqa? 15 tur otam. 115? Satıldı o je so'rab atasizmi? So'rab otam. 115 yaxshi ekan. Yaxshi qanday? 1 yaş oldu. Cho'ng buqa ekan. Ha, rahmat. Bayga o'tingiz. Qaysi satıldı o'shanda? Jigit. Ye satıldı. Boshqa joqda. Ko'k buqa qancha? 110. Buni ortidan ko'rsatayın 110. Mo'chu? Ha, eko 1 ele 110 mingdan. Suralish bağlar tushirib beradi. Buyursa, ova. Sodasi bor. Mo'lar qanchadan bayga qandaysiz? Bağlar 5'ten. 105 dan ekan mana. Ular 1,5 yoshliklar o'xshaydi. 1 yosh. 1 yosh bo'lakmi? Bardiq o'shanday va. Ha, rahmat. Yaxshi, qancha ekan bu? Buqa qancha? Basi. 105. 105. Vay. 105 bu qatar degan tuğanlarga tartib ko'rsatadi.
Ayakta var ekan. Mınalarni görelichi. Qanchadan ekan, tug'an? Bağlarını aytib qo'yingizchi. 115? 115 deydi. Buqalar 115. Mo'buqachi, mo'buq. Assalomu alaykum. Buqangiz qancha? Qursoq tug'u ya. 100? Soda bo'ldi-ku? 96 mingga berib beradi. Biraz qo'shsa beradi kesda. Sodangizni bersin. Bayki. Mana o'tib ketaylik. Bu yoqda cho'ng buqa bor ekan. Esi yo'q ekan. Qarg'il buqa qanchadan? 125. 125. Narxi to'qolchi? Pulda 125. Hozir ortidan ko'rsataman buni. Nak. Ko'ringizlar. Mo'g'lar yaxshi ekan. Ayloq olib kirganga. Sho'moyat. Don qabar degan kanal. Ha, mana do'stlar, navestin osti. Bunda ko'raylik. Bular sotib olindimi? Yo'q. Qanchadan ekan? 100? Yaxshi. Mana 100 mingdan so'ralyapti. Ekovi tengmi? Yo'q. Ekovi teng 100 ming. Qara buqa. O'ta qol. Cho'ng-cho'ng buqalar bor ekan, ko'rsataychi. Buqa tart degan yurtug'anlarga tartib ko'rsataver. Qancha ekan? 140 deydi. Tegiz ekan, bir dey. 140. Soda bo'ldi aka? Qanchaga? 125. Berildi. Mana shunday. Qunajinlar ko'rsataylik. Qunajinlar bormi ekan? Semiz ekan. Qunajin qancha ekan bu? 125 deb qo'ygan. Bayki qancha ekan bas? 120. Bor. Baykam qancha beryapti? 50-150 cheng beradi. Qancha aka? Turazini aytingizda aka. Turazini ayting. Ellar ko'ryapti, kelib qolganlar. Bani bileyin degende turaz. Shular baylangan o'sha semiz ekanda ko'rinib turadi. Mana. Mana baylangan. Yaxshi, rahmat baykelar. Baylanibdi, semiz ekan. Mana shunday. Do'stlar. Mo ekvashni ko'raylik. Ekvash qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Bayka 87,5. 82,5 mingdan baykam suryapti mana. 82,5 ming deydi. Qanchadan berib edingiz? Hava? Oldu soda? 77 lira. Ha, rahmat. 77'den verildi. Ha, şunday. Çıla. O qancha oldu ki semizi? Qancha qaldınız? 120. 120 soyuş bu? Boz. Ha, boz ekan, qunajin ekan. Mana ha, boz ekan. 120 qaldıdır. No bu kadar. Yaxshi ekan bu. Bu qani so'rab ketdingiz qo'y aka. Bahasini aytib qo'yingizlarchi. 115. 115 siznikimi? Ha, yaxshi ekan. 115 deydi. Kelishgan jon. Hozir uylarga o'tamiz do'stlar, uylarga. Bunda mishlarni ko'rdingizlarmi? Voy voy. Ha, tug'anlar mana shu bilan videoni jin tutaymiz. Kim bu donik mi joy? O'sha, donga bor. Oh. Sog' salomatda turingizlar. Buyursa emki yılı 2026 yılı uğuşqancha sağ salamatda turingizlar. Жаңы жылды жақсы тозыңыздар туғанда. Biz menen болуңуздар, каналды қолдап көріп тұрыңыздар. Biz сіздерге hareket қылып көргөзүп беребиз. İlyas Ақсыға салам. Ha, болды. İlyas Ақсыға Қоштөбөгө салам. Қоштөбөгө? Бүгүн бияқтасызбы? Мына Қарабалтаға Дамирекеге де салам. мына бир туғаныбыз Қарабалтаға байкеге салам айтып атат мына Қарабалталықтарға. Дамирекеге салам. Мына Дамиреке. Қоштөбөгө Иляс. Ha, Қоштөбө, Ақсы, Қоштөбө. İlyas байға салам екен. Мына Қоштөбөлүктөр барбы? Жазыңыздар Ақсыдан. Қоштөбө. Ошо менен видеону жыйынтыктайбыз эми туугандар. Сак саламатта туруп, эмки жылы угушкунча демек.